Četvrtu godinu za redom Priboj organizuje festival Dani Danila Lazovića. Svake godine tu manifestaciju započinjemo izložbom u galeriji Zavičajnog muzeja. To su dokumentarne izložbe koje govore o životu i radu samoga glumca. Ove godine zvančan naziv ove izložbe je Bard među bardovima po ideji Dušana Jankovića, urednika festivala. Svesrdnu i vrlo značajnu podršku radeći na postavci ove izložbe imala sam od strane Milorada Damjanovića, direktora festivala, i Jelene Novaković, ćerke Danila Lazovića. Ovom izložbom posetioci će moći da vide najznačajnije ljude ne samo srpskog glumišta, nego i onih koji su bili značajni i privatno u Danilovom, životu, jer izložbu, pored fotografija, prati i veliki broj prigodnih tekstova koji nam upravo na jedan diskretan način otvaraju vrata Danilove privatnosti.